Bai malaikat an bi wisneno in kanan, hite ikutin an bilasi mapulinekaf kanal YouTube YKB uap meto. Nuaneno i mabetin ako sulnuan wasiat. Nuaneno i inakan at monitatuin wisneno inheta. Efesus nakanha elaboy samhit talante nakanim ela mese. Nuaneno i an panaklao Efesus nakanim ela mese ma ela nup. Lenahan nakamnak esnanete himoninay mitwin wisneno inheta. Himoninay ambi lasi manekat. Onle nenoanan amsa anekit inatulu in aon lean fomen maan halin wisneno. Bai medu manekat alaki mafefa ne Paulus namnauba toslani abit kuan Efesus. Henati sinamnono sinmonin nok amo isneno in lomin. Monita hunut lesinanawan natuin heta pahpinan of nikisin niulasi maten. Sinmolok kantuanono. Sinamolok alekanan lasi-lasi amleut. Onle maakan matoes maktutalasi. Sintena mehirunok ale salit-salit amleut. Onanemsa sintaos moet. Onle mabanat, matufus, mapaisa, lasibakan, mabian-biananten. Natuin lasi-lasi lei, mansian somak na penikasat wisneno. Mes ama abit nenotunan, inmu isalit alekot neumansian. Natuin lasinane inem, maansoy na puitan mansian, nakotani futus pahpinan. Insono inan mo nemestilo, henafitin kit, ina opaninak nino, anbi haunehe. No klasi i, amo isteno na ton kit heta feu, henati nanono hitmonik, intana hitenab, henati hitenab lasi-lasi liniki alekot niu hitmonik, maniu hit aukbian sinmunin amsa. Inaveab kit henati hit amsa tamolok lasi-lasi, mafenekat fenekat alekot, liniki halinat mahatanis, intuntaku hitaos moet, henati hitnimak, hithaek, hitmatak, hitlukek, kan mo evalasi-lasi amleut, somak nabeno usi inlomin. Usi Yesus ini maten, anbi haunehe, nalakap kit, nakomonit batan ahunut, lenatuin pahpinan inlomin, henatam teomonit feu, lenahirunok halanekaf. Kalau lasi nak onane, baik manekat alaki, neka mumanup honekam, nekam futun honekam anbi pahpinan inlomin, somak amkiso muke wisneno in manekan, maamoe mutuin. Amin. Babi manekat, nekam niken hem like, subscribe, maambatinuani new hit auk biansin. Ay malakit tapi no piutla siknino to kanal YouTube YKB. Shalom. Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450 305 2990 450 305 2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama.